min jallamata murtari jallama pe jami arta ɗo mi hiwro jama on fof goto be inde mum e yettode mum. Hande le 28 décembre 2024 iɗon andi Aliou Ba mo ɓe innata on Aliou Ba model hino nanga famalaku hecci hanki ko ɗum woni le 26 décembre 2024 saɓandema Aliou Ba ko yewtata kon gongaji. Iɗen andi noon woodi e me'en miɗo tawa e ɓen waɗuɓe nelal ha hewti Aliou Ba wondema yo yaltu ko adi lawade saɓandema hiɓe monanimo hiɓe falamo jogade ɓe falanomo nangude ko adi ɓe nangude Habib Marwan. Min informi mo ɗum o andi ɗum kono wayri ko suka ko suusuɗo ƴiƴanɗan no wuli o ronki famude ko min yewtimo kon anda ko ɓuri moƴƴude kon e me'en e ko ɓuri moƴƴude kon e makko ko reculer pour mieux sauter. Reculer yafato reculer pour mieux sauter, ce n'est pas pour montrer que quelqu'un il a peur, c'est un peu rare. Nelaɗo men Muhammad sallallahu alaihi wasallam nde tawno ngaygu ngun tiiɗi e leñol maɓɓe ngol, ngaygu ngun tiiɗi e galleji maɓɓe ɗin, ngayguli ɗin tiiɗi e hoore maɓɓe, inñingol ngol tiiɗi, ɓe tawno ko ma ɓe fera ko ɗum woni ɓe tawno ko ma ɓe sotta ka ɓe wonno ɗon fi yahugol préparoyo wawa yirtitodade e doole fi wawa hendade ko hani hendade kon. Olle kanko nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko taguɗo on tigi wonno e dirirudemo, ça veut dire général makko on ko Allah on woni mo wiide commando on innamo waɗɗum ɗo accu ɗum ɗo. Kono tawi ko ma nelaɗo on tigi yamira sahabaɓe mum ɓen yoɓe immoɓe daroɓe darto ɓe tankaranno. Ko ɗo woni ko faalaɗen mawɓe men ɓen. Mawɓe men ɓen ko jomiraɓe gande no heewi e maɓɓe, janguɓe Qur'ana, firi Qur'an, faami Qur'ana, wi'uɗen tañƴininoɗen par ce que hunde si tawi woni goɗɗo wi'ama no faami hunde, so hutorta hunde nde o faami nden, nde o inni o faami nden, haray holli o wi'i himo faami hunde nden, kono haray hunde nden o yiɗa hunde nden. Ete noon diinal islamu yamira hay goto yo tooñe o deƴƴa hara o yottaki tooñe. Diinal islamu yamira ɗum hay goto. Diinal islamu ko yamiri en tawi woni goɗɗo tooñi en sen yottota ko ɓuri ko o tooñi en kon, kono yottoɗen wakko o tooñi en kon, yottoroɗen noon façon ji ɗi wawɗen yottorade ɗin fewdo on wattu ɗon. Tawi on tigi tooñama mo wawi yottorade ɗengal makko ngal, himo wawi yottorade doole makko ɗen, himo wawi yottorade kadi pehe makko ɗen, kono o yamiraka muññagol ha o ware, hara himo renti warowomo on o muñño o jooɗo ɗon ha on ara tawa mo ɗon wara mo ɗon, hara o heɓindaki kanko kadi fi dartagol on faalaɗo mo warde. Haray mese Aliou Ba en toriki Allah on yo Allah o yaltinmo kaɓe jogimo ɗon. Hiɗen andi kadi e wi'ata pellet, donc Allah o wodani, kono hiɗen sikki ha takko pellet mese Aliou Ba o yalte si Allahu newni jaɓi. Kono min komi wi'ata en, mi toro mawɓe men ɓen,
yoɓe udditu kaamiluje ɗe wano ɓe udditiri kaamiluje ɗe ni woɓɓe maɓɓe wona kamɓe fof par ce que hiɗen mari mawɓe tedduɓe ɗum toujours mi yewtay ɗum kadi hiɗen mari mawɓe tedduɓe hiɗen mari sukaɓe tedduɓe ɗe mari neniraɓe men tedduɓe ka duhiɓe ka suddiɓe ka fayɓe ka mawɓe fof no woodi yimɓe tedduɓe kelɗuɓe wonɓe immade jemma e ñalorma waɗa torare Allah fino hewtiren ka fokkituɗen ɗon ma ɗum waɗa fereji mum ma waɗa haqqilaji mum haray wonaɓe wonɗen e wiwde no fonti kaamiluje no janngana Mamady Doumbouya en fiya Mamady Doumbouya en konti laamagol wona ɓen ko ɓen ɓe jaɓaali ɗum ɗon ɓe tawata hara no suɓi ñaamugol gulan ma yarugol nete ma yar waɗugol caɓɓitti kura loppa kura ñaama ma jasa puri ñaama ma ñaama ko heɓi wo o tawata hara ko halal kono hara wakkilaki ñaamugol ngeenaari fi lettugol goɗɗo hara nandaali e Ibrahima Sampirindi hara nandaali e Ibrahima Sampirindi kiikalaajo ñaamowo ngeenaari hara nandaali sifa on ɗo par ce que kala ko boni kon si ɗen eɓɓindirde ko matawnen kanko Ibrahima Sampirindi kala ko ñoli kon donc haray tolotoɗen Allah on ko yo o okku en doole waawen dartade ɓe ayɓe men faalaɓe bonnude fi men ɗo wayri en andi ñobbuɗen juuɗe deƴƴuɗen en deƴƴa fankuɗen en fanka mi nanay woɓɓe no wi'a acce yennugol ma acce wowlugol ɓeɗo ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo hoynde men nden fof ko gongaji ɗin ko wonnen e wolde gonga kon wayri enen si gonga wowlama tun hayray hoynde waɗama mi nani hay woɓɓe no wi'a wo wondema wo Aliou Ba kañum takkota ko wowlay gongaji ɗin fof gonga fof wowlatake si gonga fof wowlaka ko fenane nden fof wowlete awa onon ɓe wonɓe wiwde Aliou Ba no jogui tor sabandema omo wowlude gongaji e hoore gouvernement transition on ko onon woni ala gonga onon woni on faamaji si on faamino ɗum Aliou Ba ko doole jonnayno ɗon mo on woni jonnugol mo doole ko yaltugol manifesta hara nun lagine no anduno nafa neɗɗanke Aliou Ba walotano ko e kaso boutique uddite ma magasin uddite ma oto doga ma ɗum tawata hara motoji no doga e laawi ɗin ala e nder men enen heɗotoɓe réseaux sociaux ɓen fof ala mo nanali inde Aliou Ba moɗen ko selludalen jallo tun fewndo ɗo e nder leydi ndin ɓuri inde Aliou Ba ko hedditi ko fof ala ɓurɗo Aliou Ba inde kadi ko inde moƴƴere kadi si tawi woni Aliou Ba jogama wona syndicat manifeste wona janngayɓe l'école manifeste wayri ko sukane baggo mi nanayi ɗon innayi ɗon faala suka baggo luka awa Aliou Ba ko paykum suka luka moyenne 45 ans mi anda noon si tawi woni oɗo wi'anoma ko suka ɗaɓɓete suka heɓike tawi woni ha joni onon ko hombo ɗaɓɓoton joni Aliou Ba jogue tatara hiɗon jooɗi hiɗon fanki bude Aliou Ba jogue mawɓe no jooɗi fanki bude Aliou Ba jogue dirigeant ɓe halfinaɓe poste ji hanuɗi yewtude ɗi wonaka coordination wonaka capital Fulaku wonaka Khalifa Fouta hay goto wowlani minanali taw waɗuɓe réaction ɗiɗo nokkel tati noon ɗeɗo kereje tati noon minanali waɗɗo taw réaction fi Aliou Ba ko joga kon minen hande kadi ɗon dirigeant ɓe dowdoɓe ɓen wona bindi men faala e mon ko vocal hito mon kon hitoji mon ɗi men faala wona min naniri ni hito Alhaji Abdoul Gadri Jonfo le 22 décembre 2024 wona min naniri ni hito Alhaji Serif Dalaba le 22 décembre 2024 Jonfo
ko ɗi hitoji menen min mari haaju e mum. Wona bindi windayɓe ɓen no ton ɓen no halfina bindi, wonɓe ɓen ka politique, woɓɓe maɓɓe no wawi windude, kono onon halfinaɓe Fuuta ɓen e onon halfinaɓe Fulɓe ɓen e onon halfinaɓe yaltuɓe e nder Fuuta ɓen, par ce que Khalifa Fuuta Jallow on halfinaka Fulɓe tun, ɗum hiɗen hani sennidirde ɗum. Alhaji Abdoul Gadiri Jonko ko Khalifa Fuuta Jallow wi'a. Fuuta Jallow noon si wi'ama hanano wonde tawatara si nodditama e ronkay andude ko hombo nodditi en. Alhaji Abdoul Gadiri Jonko ko Fuuta foppu laami, ko kala jibinande Fuuta ɓe laami. Alhaji Alsey Ndelaba kala jibinande Fuuta woni ko ɓe laami, kono hara ko yaltuɓe Fuuta ɓen, jibinande Fuuta fop yaltuɓe Fuuta ɓen. Capital Pulako ko yaltuɓe Fuuta e wonuɓe Fuuta e fuutiɓe Fuuta fop mum woni ko Capital Pulako woni ko hani moɓindirde fop tabintinaɓe ka Pulako. Goɗɗo noon tabitata e Pulako hara wonda e ndimu makko ngu. Ndimu ngun no haɗi ñaamugol ngeenaari, ndimu ngun no haɗi yiingo, ndimu ngun no haɗi piiji ɗuuɗuɗi. Ko ɓen ɗo woni sensibilisay ɓe yimɓe ɓen fiyo yimɓe ɓe wonu ka ɓe haani wonde ɗon. Teddungal mum haray ko ɗeɗo kereje tati woni ko haani jogaade Fuuta haa tiiɗa tis. Khalifa Fuuta on, coordination sortisan Fuuta on, yaltuɓe nder Fuuta ɓen, e Capital Pulako tabintinayɓe Pulako ngun e nder aduna arendudi no didori non. Haray ko ni wawata yarde. Mi andina on noon si en deƴƴi ko Aliou Ba nanga kon, haray ko ɗum woni e moƴƴinanaali hoore men. Mawɓe men wonɓe ƴettude kaamiluuje, min mina saɗe mawɓe men, minay tum mawɓe wonɓe ƴettude kaamiluuje, jooɗo ka juulirɗe janga sifa nantata e sifa ko Alhaji Ousmani Suware jeyaɓe ka amen. Ko waɗi kon eɗe balɗe feƴƴuɗe ɗo, faale tun hebbingol jiifa mum mo heewata abadan. Jiifa ngeenaari yankojo abadan heewata. Ɓernde ngeenaari yankojo abadan waalotako. Wonki ngeenaari yankojo abadan foofata no moƴƴiri. Onon ɓe wonɓe ñaamude ngeenaariji fop, jogiɗon étasiji wo, jogiɗon otoje ɓurɗe wonde liksi wo, galleji mon loota fitta, fop mum no ɓuri ñiddude e si lootaka fitta, onon ñaama ɓe ngeenaariji ɗin. Ɗum ɗon ande si ɗon ɗaɓɓude ko wi'ete kon tuundi e tuuɗe, koye juuɗe mon onon ɓe ñaamay ɓe ngeenaariji mo ɓe mon no andi hoore mum goy, onon ɓe waakalaaɓe, ma sukaaɓe, ma neniraaɓe, kala annduɗo no ñaamude ngeenaari, on tigi no andi simo ñaamude ngeenaari so tawi woni o annda ɗum ka hakkunde makko e Allah. Mo andi par ce que mo ari inni hande wonɗo e IFDC, o ari o innimo miɗo mari ɗo goɗɗum miɗo faala ya ar wonta ka parti am, ya immo ka IFDC, o jonnima goɗɗum fi ya yaltu ɗon, a ñaami ɗum, a yeeyi ndimu ma ngun, a ñaami ngeenaari. Mo ari tawima kala ka catinoɗa ka wonɗa, mo wi'i ittete ɗon, a jaɓi. Sina hara an tigi wayri kala mo jokka IFDC e nder Lagine Konakiri, kala mo jokka IFDC, jokka ide IFDC on, jokka ide IFDC on tigi no wawi formude parti wano Aliou Ba no formiri parti ni, ideji makko ɗin e ideji IFDC ɗin ko nene goto baba goto. FNDC ideji maɓɓe ɗin e ideji IFDC ɗin ko nene goto baba goto. E partiji goɗɗi go ideji maɓɓe ɗin e ideji IFDC ɗin ko nene goto baba goto. Kala wopituɗo ɗum
ko komi haalanta on kon toujours lagine ko pecce ɗiɗi waɗi. Wonduɓe ɓen e IFDG fop ko ɓen ɗo woni yimɓe moƴƴuɓe ɓen. Wonduɓe ɓen kala ɓe moƴƴaɓen fop ko ɓen ɗo wondi e RPG, ɓe wondi e Alpha Condé, sifa wono Mamadi Doumbouya e clamɓe ɓen fop mum ko kaka RPG ɓe woniri, ka malkisaɓe malaɓe ɓen fop kaka IFDG woniri. Ko mbaadi nde on tigi jogii wo no on tigi wa'i wo, malaɓe ɓen fop kaka IFDG ɓe woniri, malkisaɓe ɓen fop kaka RPG ɓe woniri. Ko ɗum woni ton haray ɗo on lefol ɗimmol ngol mi darata wano ɗo mi arta mi waɗa lefol tammol. Komin Diallo Moutar Diallo Mappa Diamé jibinaɗo ka district Diamé sous préfecture préfecture Mali région administrative Labé d'origine Labé Deftere. Yallah ko jonniti en Aliou Ba wawa darade dankaranno wallito en fop fino hewtiren ka jullere o lamminana en Sellalen Diallo ittana en soñjaji ɗin tatara mo bonna hula e nder leydi men ndi. Amin ya rabbi. On jarama. E jamɗi kise woni e men, Yallah ɓantu kala mawɓe mokobaɓe tedduɓe wonɓen e wallitade. Ɓe hiwro dole mawɓe men moƴƴuɓe faalaɓe moƴƴinde ɓen fop toroɓe du'aw no neldaɓe du'aw. On jarama. Hande ko le 28 décembre 2024 Diallo Mappa Diamé.